Ndagusuje kandi guha ikaze wowe udukurikira. Ni Elmopod ni amakuru ya siporo tugiye kuba tugarukaho n'ibyabaye muri iki cyumweru. Ndagushimiye rero kuri wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora ni cyo gihe ngo uyikore tujye tubana umunsi ku wundi. Ntiwibagirwe gusharinga ndetse no kurayikinga. Twihuse rero nagira ngo duhere kuri match yabaga muri iyi weekend. Gusa before yuko dutangira iyi match nagira ngo mbanze nakire umutumirwa dufite kano kanya. Ari ngiye mu gisheri twaba tugiye kubana amakuru ya siporo avuga hirya no hino ku isi. Ndabasuje Elmo. Okay. Twihuse rero nagira ngo dutangirire kuri match ya Real Madrid yahuzaga iyi ekipe ya Real ndetse na Balcelona. Ni match yaberaga mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Madrid kuri stade ya Santiago Bernabeu. Iyi akaba ari match yari yakiriwe na ekipe ya Real do Madrid. Mugisha rero tugiye kubana muri izi analyse. Nagira ngo ntangire nkubaza, mbere yuko match itangira wakurikiye biba biri kuba hanze y'ikibuga hirya no hino, imyinjirize byo ni ibintu wabonye byari bimeze bite mbere yuko twinjira muri match? Icyo naheraho ni ukuntu nanahera no kubyinjiriza ya match, ahubwo nahera no kugura amatike ukuntu byagoranye cyane, aho ku rubuga kuri nuza urubuga rugurisha amatike byagaragaraga yuko abasaga miliyoni aribo bashaka kugura amatike, ariko bikaba byarangiye n'ubundi abitabira umukino ari 78,192. Umukino wari ukomeye cyane, abafana bose bashaka kureba Mbappe akina match ya Clasico ya mbere nubwo bitigeze bimuhira neza. Ni ibintu byari bishyushye, ni match yari ikomeye cyane kabisa kuyireba. Okay, ibyo birumvikana. Ni hirya no hino ku isi mu by'ukuri abantu bari biteze kureba iyi match, birumvikana imibare abantu benshi. Iyo rero match ya mbere ku isi ikurikirwa n'abantu benshi. So nagira ngo rero twinjire muri match icya mbere duhere kuri line-up. Ndagusomera 11 ba Real Madrid, muhire niba hari kosa umutoza Carlo Ancelotti yari yakoze cyangwa se niba ari bo yagombaga kubanza. 11 ba Real rero yari yabanje mu izamu witwa Runini, kubera yuko Thibaut Courtois nk'umuzamu wa mbere afite imvune, Lucas Vazquez ku kabiri, Militao na Rudiger mu mutima wa defense, urundi ruhande rucaho witwa Mendy, Jude Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Kamavinga mu kibuga hagati, Vinicius Junior ndetse na Mbappe bataka. Iyo line-up urayumva gute kuri wo kurikije uzi Real Madrid? Ni line-up numva neza cyane, ako nta n'ikibazo cyabayemo, usibye yuko byari kuba byiza yakina ku bwanjye mu analyse zanjye, byari kuba byiza yakina nka 4-3-3 agakinisha defense yo nta kintu nyivugaho. Ndavuga kuri mediane agakina batatu harimo Jude Bellingham, Kamavinga na Fede Valverde, hanyuma kuri attaque no nibanda cyane agakinisha Mbappe, agakinisha na Vinicius Junior, agakinisha no bita Brahim Diaz, kubera ko wasangaga Mbappe na Vinicius ari abataka bibanda ku ruhande rumwe, ugasanga Jude Bellingham iramusana yo kuzamuka na Kamavinga rimwe na rimwe nawe akazamuka, ugasanga muri mediane hasigaye icyuho gikomeye cyane, ari nacyo Real ishobora kuba yazize mu ijoro ryatambutse. Bivuze ngo Tchouaméni kuri wowe yari kubanza ku gatebe, akabanzamo Diaz, noneho akabasha gukina batatu b'imbere. Yego niko mbyumva. Ntekereza ko impamvu yakoze iyi shwa nuko Rodrigo afite imvune, ni niko yarasanzwe akina. Rodrigo agaca uruhande rumwe, Vinicius urundi, Mbappe agakina yataka anyuze ku icyenda, nubwo bisa nkaho byamunaniye mu by'ukuri atarabibyaza umusaruro nk'uko abantu bawiteze. Ubundi uko byari bisanzwe Tchouaméni abanzaga mu kibuga, Kamavinga akabanza hanze, aho kuko nabonye na match ya nimugoroba Kamavinga ari hejuru cyane, ntabwo nari kuvuga ko Kamavinga ari kwanza guteka. Kamavinga arakwiriye gukina no match, niyo mpamvu Tchouaméni yagombaga ntacyo byari bitwaye yabanza ku gatebe, ahubwo cyangwa se mo kimwe akabanza mo Modric mu kibuga, usibye ko n'imyaka byanga
ariko ubwo urumva uwo muntu nari guha amahirwe menshi yo gukina match ni Kamavinga. Hanyuma Rodrigo nk'uko bisanzwe yari gusimburwa na Brahim Diaz, ntahindure foroma ahubwo agahindura umukinnyi. Ubwo bivuze ngo ikosa rya mbere Carlo Ancelotti yakoze yaryikiye muri line-up kubanzamo Tchouaméni agahindura foroma yari asanzwe akina, aho gufata Rodrigo avuyemo ngo amusimbuze Diaz noneho akomeze mu byo yari asanzwe. Ariko ikibazo cyane ntabwo ndiba kuri foroma ngewe ndiba kuyo nyine bakinnye umupira. Wasangaga Mbappe na Vini bose bashaka kunyura ku ruhande rumwe, ugasanga ruguru nta muntu ureba, bigasaba ko Jude Bellingham rimwe na rimwe azamuka cyangwa Fede Valverde akazamuka, ugasanga muri mediane hasigaye icyuho gikomeye cyane, kandi muri mediane nta kintu kirimo na defense birapfa byose. Twagiye reka tujye no ku ya Barcelona, umbwire uko uyibona kuko nabizi ko zose urazikurikiye. Mu izamu yari Inaki Penya kubera yuko Ter Stegen afite imvune y'igihe kirekire, uzi ko byatumye bagura na Chesney, ariko ntabwo aratangira kubanzamo, aracyari kubanza umuzamu wa kabiri ariwe Inaki Penya. Ni Kubarisina Inigo Martinez mu mutima wa defense, ni Leandro Balde ibumoso, iburyo ni uwitwa Jules Koundé, hagati ni Pedri, ni Fermin Lopez, ni Marc Casado, uruhande rumwe ni Rafinha, urundi ni Lamine Yamal, noneho akatakisha Lewandowski nk'ibisanzwe. Iyi ni line-up yazanye gutya the same nk'uko yari yakinnye kuri Bayern Dominic. Iyi line-up yo ya Hans Flick urayibona. Line-up yo uko nayibonye yari ubundi yari 4-2-3-1. Ni line-up nziza, ikipe ifite amahirwe none bitewe n'akamaro k'umukinnyi bigahuza wenda yuko yisangaho umwanya we. Ni line-up yari ipanze neza cyane. Kuri Hans Flick bivuze ngo nta kosa yigize akora mu gupanga ekipe yiwe ayihagarika mu kibuga, we nta kosa namba afite. Bitewe n'abakinnyi yari afite yabikoze neza cyane, niko nabivuga. Tuvuye kuri ibyo kuri line-up twareba uko yaje gusimbuza, niba ari byo yagombaga gukora cyangwa se hari ibindi yagombaga gukora. Umutoza Carlo Ancelotti yakuyemo Tchouaméni azanamo Luka Modric. Yari substitution nziza cyangwa yari gukora indi yose? Yari substitution nziza kubera ko yari akeneye kwataka, ntabwo yari akeneye Tchouaméni afite imbaraga nyinshi cyane, ariko Modric iyo bigeze muri tekinike ni mukuru we. Yari akeneye kwataka, usibye yuko nanone byaje guteza ibibazo bibi cyane, nanone nta kintu byahinduye, ariko yari akeneye kumuzanamo Modric. Tuvuye kuri yo yakoze n'indi akuramo Kamavinga mu by'ukuri wari wabashije gufasha uwitwa Mendy mu gutuma Lamine Yamal adakina yisanzuye, ariko yafashe umwanzuro amukuramo azanamo Brahim Diaz. Yari shuwa nziza bitewe n'aho match yari igeze. Ikibazo yagombaga kuzanamo Brahim Diaz, ariko ikibazo ntabwo yamusimbuje, agombaga kumusimbuza. Ngewe numvaga Brahim Diaz yari kuza agasimbura nka Mbappe kuko byari byanze, wenda Mbappe akazigaragaza kundi mukino, kuko na Kamavinga ari kubikora neza. Kuko Kamavinga ya match wayirebye neza, yatanze passe nziza decisive, yakuriye amachance kurusha abandi bakinnyi bose uko nabibonaga, nubwo bitigeze bahira bawushije, ibindi bakaba bari muroruje. Ariko ndi umuntu ugenda ku ma statistique bitewe nuko ariko kazi, ariko ndi n'umufana nyine wo kwihera ijisho. Match narebye Kamavinga yakinye neza, nuko umukinnyi adahagije bisaba ikipe yose ari itsinda. Kuri FC Barcelona yo kuri remplacement yakoze yakuyemo Fermin Lopez azanamo De Jong. Byo bitewe nuko Fermin Lopez yari ari gukina, wabonaga ko hari umukinnyi uri pose, ariko azanamo De Jong. Iyo remplacement yo urayibona gute? Wayibonye ute? Iyo niyo remplacement, niyo byose, niyo ruzingiye, niko nabivuga. Kuko De Jong akigeramo abonye ko ibintu byose byahindutse. First half Real yadominaga, nubwo Barca nayo yabonye amahirwe, ariko wabonaga ko yabonaga Barca na Real ikayabona, ariko akizamo De Jong nta mahirwe Real igeze kugira ahambaye.
so wabonaga yuko bigora Real kunyuraho kubera hari harimo De Jong. indi rapurasoma yaje kubakora yaje kuba akuramo Pedri azanamo uwitwa Dani Olmo. Ni Dani Olmo uvuye mu mvune mu by'ukuri no kuri match ya Bayern yajemo asimbura, bisa nkaho ari kongera kumugarura neza muri ekipe, cyane ko buriya nubwo bamuguze bamukura ahandi, Dani Olmo ni umukinnyi yakuriye muri Barcelona, uriya muco wa Barcelona arawuzi. None kumuzana gukuramo Pedri, wabonaga ko Pedri nawe ni umwe mu bakinnyi bafashaga mu by'ukuri mu bijyanye no gusohora umupira awujyana imbere kuwugeza kuri ba Lewandowski na ba Rafinha. Noneho gukuramo Pedri akazana Dani Olmo, byo noneho iriya substitution yo wavuga ko umutoza yaragendeye kuki akora iriya substitution. Okay, icyo nabivugaho cya mbere, Dani Olmo ni umukinnyi wakaba unabanza mu kibuga, ariko bitewe n'imvune avuyemo asanga Pedri yarafatishije, n'umukinnyi wagize match nziza, afataga umwanzuro yari ari ku rwego rwo hejuru ku ijoro ryatambutse, ariko Dani Olmo nawe arabishoboye, ni umukinnyi mukuru, ni umukinnyi wakinnye match zikomeye, nta kintu byari bitwaye kumuzanamo, byari binakeneye cyane bitewe n'uko Pedri yari yakoresheje imbaraga nyinshi cyane, byari bikeneye kuzanamo Dani Olmo. Ubwo ikibazo cyari ukuvuga Dani Olmo arasimbura nde, n'ubundi yagomba gusimbura attacking midfielder wari uhari ariwe Pedri Gonzalez. Okay, ibyo byaje gukunda binatanga umusaruro, tumaze kubona ko Dani Olmo agezemo ekipe, babonye ko yavancije mu by'ukuri, yakoze ibyo yagombaga gukora. Yaje gukora indi remplacement, akuramo Casado azanamo Gavi. Byari bivuze yuko De Jong na Gavi bagiye gukinana inyuma, noneho Dani Olmo akabakina imbere. Guhindura gutyo kandi n'ubundi muri match twabonye twabona ko Barca yari iri kudomina. Ni uburyo bwo kuruhutsa Casado bitewe n'imikino myinshi amaze gukina, ni ukugarura Gavi, dore ko nawe bisa nkaho atarongera gufatisha neza. Like iriya remplacement yo wayibonye gute before ko twinjira muri match cyane? Ubundi Gavi ni umwe mu batiteri ba Barca. Ubundi hari abakinnyi bakabaye ufata nkaho numwe mu bakinnyi ngenderwaho, ni ikibazo cy'imvune cyabayeho bigatuma nyine batangira kumuzana mu ikipe ngo bamumenyereza gake gake, ariko n'ubundi ni umukinnyi mukuru wa Barca. Kuzamo rero Casado n'ubundi ni murumuna we, n'ubundi yatangaga intebe kuri nyirayo, nta kibazo, nta gitangaza cyari kibirimo. Ahubwo icyo navuga, Barca kudatekereza kudefanda igatiza kuma yataka, nicyo kintu cyayirokoye kuri ajoro, kuko nta muntu defanda ari noneho Amplice Bernabeu. Iyi defense rero iragutsinda, iyo yatatse uyitsinda byinshi, niko ibintu biba bimeze. Okay, ni akaba ari uko rero mu line-up n'amaramplacement byari bimeze. Twinjire rero mu umukino waje kuba utangira byihuse cyane. Mbappe abona igitego ariko kirangwa kubera yuko yari offside. Ni Balcelona isa nkaho yize umutwe wo kurariza gukoresha ama offside menshi, dore ko iyi match yarangiye offside ari 12 zose za Real kuri imwe ya Balcelona. Byo wabibonye gute kuba Barcelona ifite, duhere kuri ako kantu, niba ari umuvuno bize, niba ari iki kurariza cyane kandi bikababera inyungu, bigatuma batanatsindwa, kuko ni ibitego 2 Real yatsinze byose abakinnyi bari muri offside, biridinga kugira clean sheet kwa Barcelona. Ako kantu ko nakantu wabonye gute kuri Barcelona, kuko yaragakoze cyane yaba kuri Bayern n'izindi match zose zagiye zibanza. Barcelona abakinnyi bayo ntabwo ari abakinnyi bafite imbaraga wenda bahangana n'aba Real cyane muri defense, ahubwo icyo babarushije bakoresheje mu mutwe cyane kurusha wenda kuzana wenda physique no kwirukana sprint n'iki byose. Icya mbere barebye babona Mbappe ni umukinnyi wirukanka cyane, noneho kumushyira imbere ku 9 kuri point nk'umustriker bisaba ngo ahora ritari kwirukanka. Rero wasanga baro nyinshi bazimuhereza, n'ubundi kuko itinze kumuhereza baro wenda cyangwa yarari n'imbere cyane, usanga yageze muri oruje. So bo bateje ubwenge bagakora highland defense,
bose bari ku murongo umwe nta mukiri inyuma. Nibwo bwenge Barcelona yakoresheje, nicyo kintu cyayirokoye ijoro ryashize. Tukiri aho nkubaza akabazo gato nubwo reka kubaza dusoje, ni Barca ikomeye cyangwa ni umutoza ukomeye? Ni Barca irakomeye n'umutoza arakomeye. Ikintu navuga muranabivuga, umutoza ni ugena ikipe. Niyo waza n'abakinnyi bo mu kademi ukaba umutoza urenze, ikipe yatsinda, kuko urebye Real ni ikipe ifite abakinnyi bari world class hafi ya bose. Usanga uhereye wenda uretse mu izamu bakinisha umuzamu wa kabiri, wenda no muri defense, aho urebye ahandi hose guhera kuri mediane kuzamura bari hejuru cyane. Ni abakinnyi beza ku isi, mbega ubundi batera blague ngo ni video game, wagira ngo nacyo muri video game, uwo bashatse wese baramuzana. Okay, none ikintu Barcelona for me ndi kubona iri gutsindisha amakipe kuba iri compact, nyine gukora nka equipe kuruta uko bakora individual. Tugendeye kuri individual, ndibaza Real iri kure cyane ya Barcelona, harimo itandukaniro rinini cyane. Ni itandukaniro rinini cyane, ariko ikindi navugaho ntago wavuga ngo Real nayo ntiri compact. Real nayo iri compact, ahubwo nyine ni tactique umutoza uyu munsi byanze. Nicyo navuga nubwo n'abakinnyi byanze. Ubundi nabonye ibinyamakuru byinshi bisora bigakora imitwe y'inkuru byibanda cyane kuri Mbappe kabisa. Match yamubereye ikigeragezo, match yamunaniye bya hatari, nawe nta mahoro yabigiramo kabisa, kuko byamunaniye byanze kabisa, bahoje amahirwe adawushika. Okay, Mbappe yaje kuba abuhusha amahirwe menshi. Twabonye umuzamu wa Barcelona akora amasevu, ni Mbappe wananirwaga gutera mu izamu na Vini, cyangwa umutora muzamu Inakipenya nawe amaze kugera ku rwego? Inakipenya ari ku rwego rwo hejuru, ariko ikintu navuga nanone, nta muzamu udatsindika. Izamu riri metero nyinshi cyane mu gutambika no mu burebure, nta muzamu udatsindika. Niyo waza muzamu wahuye na Mbappe aragutsinda. Ahubwo ni ukuvuga ngo Mbappe yagize match mbi, ariko biburana yuko nanone yahuye n'umuzamu mwiza, kuko ntabwo wakuramo baro zingahe zikurikirana ukina na Mbappe muri 1 vs 1. ntabwo bibaho, usibye iri joro, bivuze ngo umuzamu ararenze. Okay, ni half time. Mbona tutavugaho ibintu byinshi kubera half time yarangiye ari ubusa ku busa. Ni Real yari yadominye, dore ko nubwo yari yadominye yageze aho Barcelona ikayigaranzura, ko byarangiye ball possession Barca ifite 58, Real ifite 42. bivuze ngo Barca yari yageze aho irayibona, noneho irayigaranzura, nubwo byaje kurangira ari ubusa ku busa. So tujye muri second half. Yaje kuba itangira, Robert Lewandowski abonera igitego ekipe ya Barcelona. Cyo igitego cya mbere cya Robert Lewandowski ni igitego wabonye gute? Ubundi ni amakosa yande byaje, wabisobanura gute uburyo Robert yatsinze kiriya gitego muri buriya buryo hagati ya Rudiger na Militao? Ikintu cya mbere nabivugaho ni ubwenge bwa Pedri n'ubundi, kuko yari ubwenge bwa Pedri, kuko we yarebye abona Rudiger ahagaze nabi. Icya gitego ni igitego nabara ku bakinnyi babiri, wa mbere ndakibara kuri Rudiger, wa kabiri nyore kuri Flammen. Niwe nagugeza ko na defense neza, we yari yasigaye inyuma, bituma Lewandowski atisanga muri oruje. Yaba Flammen ahagaze neza, Lewandowski ari muri oruje. Niyo Rudiger aba ahagaze neza, baro ntabwo ari kugera kuri Lewandowski. So n'abakinnyi babiri ngiye navuga, ariko biburana yuko na Pedri bitewe n'ubwenge bwe yabashe kumucomekera baro, yisanga arebana na gardien ni nimero ya mbere Robert Lewandowski. Nta mikino agira, yahise anyeganyeza incundura ku munota 55. Ku munota 54 Barcelona ibonye igitego cya mbere. Nta kindi runini ari gukora,
bihita bibaye igitego kimwe ku busa. ntabwo hanyuzemo umwanya munini ku minota 56 twabonye Leandro Balde azamura santere, nanone Lewandowski hagati ya Militao na Rudiga abaterana umutwe, free header ari hagati y'abantu babiri. Kiriya gitego cyo wakidescribinga gute? Ikintu cya mbere navuga njyewe match ko nayirebye ntago Rudiga, nta kintu Rudiga ari kubikoraho, ahubwo niko guhagarara nabi, defense yari ihagaze nabi, nicyo kintu navuga, bitewe n'iki nuko wasangaga mediane yatatanye bitewe na kwa kundi bihengekaga, ugasanga ba Jude bazamutse bande, ugasanga mediane isigayemo ubusa. Rero Balde yazamuye santere, za santere za gakondo twabona Lewandowski asumba Militao amukubitana umutwe mu nguni, kubita deuxième poto nziza cyane. Kiriya gitego nta kintu Balde ari gukora, nkuko nabwiye ni metero nyinshi cyane. Kiriya cyari igitego cyiza cyane, visibility ya Balde gutekereza kuzamura ya santere, tekinike byose irani credit ku bakinnyi babiri, ni uko bose bagize uruhare mu bitego, Balde na Lewandowski. Twaje kubona igitego cya gatatu ku minota 77 cyatsinzwe na Lamine Yamal, ni passe yarahawe n'umuntu witwa Rafinha. Kiriya gitego cyo Lamine Yamal urebye ahantu yarahagaze, aho nareberaga umupira bagaragazaga yuko bitewe n'uko yarahagaze gutsinda kiriya gitego ni amahirwe angana na 15%, kubera Mendy yaramuri imbere, Runini nawe yamaze gufunga inguni, bisa nkaho biza kumugora guprasa umupira ngo ugere mu izamu, ariko Lamine Yamal arabikora. Ni uyu mwana uri kugaragaza ubuhanga budasanzwe, na amakosa ya Rudiga agomba kuza gukuvura kugira ngo Mendy amwegere. Ni igitego wabonye gute? Ni igitego cyiza cyane, bitewe n'uko ni igitego cya mbere na mbere kigaragaza partnership hagati ya Lamine Yamal na Rafinha Berori, kubera ko na Rafinha hari na okaziyo yageze kubona mu gice cya mbere, ahitamo gushota aho gupasa, ariko kiriya gihe cyo yahisemo gukina na mugenzi we Lamine Yamal, bitewe n'uko hari byinshi bamaze gukora, hari byinshi bateganya kugera naho, ni projet igihe kirekire. Ubundi uko nabivuga, yamuhaye passe asigaye na Mendy, kandi ntabwo nikiza Lamine Yamal ni umukinnyi mukuru cyane, ni mukuru mu bitekerezo, nubwo ari umwana mu myaka, amaze kumenyera, afite experience ahagije. We yahisemo kwerimina Mendy, agaruye baro mu kuguru kw'iburyo, ahita akubita parafo, Runini nta kindi ari gukora. Icyo rero cyaje kuba kiba igitego cya gatatu cya ekipe ya Barcelona, ari nabwo Carlo Ancelotti yakomezaga gukora remplacement ngo arebe ko yaza kugira icyo akora, ariko biramwangira. Nubwo Barcelona yari imaze gutsinda, twakomeje kubona Real yataka cyane cyane Vinicius akorerwaho amakosa, dore ko nka Gavi yamukoreye ikosa abona ikarita y'umuhondo, Gute yamukoreye ikosa nawe abona ikarita y'umuhondo, yose bayakorera Vinicius Junior. Kugeza ngaho Vinicius Junior wabonaga nk'umukinnyi ushobora kugira undi musaruro urenze ibyo yatanze, yaza guha ekipe ya Real Madrid, cyangwa nawe byari byanze nka Mbappe. Vinicius icyo nemera cyo nawe yahushije amahirwe menshi, ariko Vinicius ntabwo byari byanze nka Mbappe, kuko Vini ntabwo yigeze ahusha igitego ahagaranye n'umugardier inshuro zirenze zingahe. Ibyo yahushije ni ibisanzwe, buri mukinnyi wese yagihusha igitego yahushije, yanagihushe no mu gice cya mbere, ariko igice cya kabiri Vini we yakinnye nk'ikipe, ntabwo ugeze byanga. Vini we yakoze akazi ke, ahubwo yakiriye amashance, hari asigaye kuyarangiza. Uwo ari kuyarangiza ni umustriker, yari Mbappe nta kintu ugeze afasha ikipe kabisa. Ni Gute wari wagerageje kubametiriza, ni Pau Kubarsi witwaye neza. Uyu mwana we tutarajya ku gitego cya kane, iriya defense ya Barcelona iri joro wabonye partnership yayo imeze ite? Gute, Kubarsi, Inigo Martinez ndetse na Leandro Balde. Nubwo njye nabonaga Leandro Balde yagiraga uruhare cyane mu kujyana imipira imbere kuruta uko yadefandaga, cyane cyane Kubarsi na Inigo Martinez nibo bantu basa nkaho bagaragaye mu kudefanda cyane. Wabonye gute mu kubuza Mbappe na Vinicius Junior kuba bagira ibitego babonera ekipe ya Real Madrid?
ya ntago naha credit gusa aba defenseur ba Barcelona ndananenga nyine na attack ya Vini na Mbappe kuko bawushije amahirwe menshi, bateye mu izamu inshuro nyinshi, ariko nanone ndavuga kuri Kubasi yakinye neza, kandi Kubasi amaze iminsi abikora neza na El Clasico. El Clasico ya mbere nubwo ari umwana ukiri mutoya, amaze igihe azikina El Clasico, so Kubasi yakinye neza, ariko ikintu cyamutabaye nuko yarize kuraririza Mbappe na Vini, nicyo kintu cyamutabaye. Okay, ibyo ndabyumva neza cyane. Tujye ku gitego cya kane. Ni igitego cyaje ku munota usaga uwa 85. Ni pasi nziza cyane umukinnyi witwa Lamine Yamal yaje kuba ahereza Rafinha ahanganira umupira n'uwitwa Vasquez mpaka amugeranamo aroba runini amutera parafo, nawe igitego aragitsinda. Abafana ba Barca bari bagaragaye bambara jezi ya Rafinha Berori, banditseho izina ry'uwitwa Nico Williams ukina muri Atletico Bilbao, bitewe nuko hari amakuru yuko agiye kuza muri Barcelona, nubwo byarangiye ataje, ariko nyine we yahise akora iyo bwabaga. Rafinha ni umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru, ni umukinnyi utanga icyizere, ni umukinnyi mwiza uri ku rwego rudasanzwe. Match ebyiri akinye arabigaragaje, so ni umukinnyi n'ubundi yari afite amahirwe menshi yo gutsinda iki gitego bitewe na performance amaze iminsi agaragaza. Rero kuri kiriya gitego yari asigaranye na Vasquez, nubwo bwose yari afite baro muri foot ye, ariko nubwo Rafinha yari afite baro muri foot ye, ariko Vasquez nta kintu kinini yari gukora, kuko bari ibintu bibiri: aragushota cyangwa se uramureka atsinde, cyangwa se umukoreye kosa bitange penalty. Nta kintu gikomeye ari gukora. Ateye roba itera neza, yisanga runini, nta kindi ari gukora, igitego cyagezemo. Vasquez nawe yagerageje kugarura baro, ariko nta kindi ari gukora. Muri make nuko mu kibuga umukino waje kuba ugenda, akaba ari ibyo ngibyo muri make. Tugiye mu bindi byo hanze y'ikibuga. Ni Real Madrid yari imaze imikino igera kuri 42 muri La Liga idatsindwa. Balcelona niyo ikuyeho ako gahigo ko guhagarika iyo rani y'imikino 42 ya Real. Ibi ngibi dushingiye kuri performance Barcelona ifite muri iyi minsi, biratubwira yuko Barcelona tuyihereza igikombe. Ese Real izakuramo amanota 6, aracyari kare. Urayibona gute Barcelona ndetse Real Madrid yo bitewe na performance ikomeje kugira? Ni Real itaratangiye mu by'ukuri nk'uko abantu bari bayiteze, yatangiye mu buryo abantu batabyumva. Ubona Mbappe ko bamutekerezaga atari ko ari kumubona n'ibindi, ndetse iza kugiramo imikino imwe n'imwe inganya. Ni Real Madrid mu by'ukuri itaraperforminga nk'uko abantu bayifuza ngo itsinde ndetse inanakomveka. Sometimes itsinda iturutse inyuma. Mu by'ukuri ugereranyije na Barcelona, izi kipe ebyiri n'ubundi nizo zihanganiye igikombe, cyane ko Atletico Madrid yazikurikiraga. Urabona performance yayo biri kwanga, imaze sofa mu mikino 5 imaze kunganya imikino 3 itsinda 2. Urumva yo ntago iri hafi aho nk'izo ekipe ebyiri. Izo ekipe ebyiri urazibona gute ku gikombe? Barcelona ukurikije forme ifite na Real ukwiri kwitwara, wabyanaliza gute, wabigaragariza gute abantu kubijyanye na rani y'igikombe cya La Liga? Icyo nabivugaho, ndahera ku magambo yivugiwe na nyir'ubwite Carlo Ancelotti nyuma yaho yatsinzwe bikomeye cyane na Barcelona. We yavuze ngo n'ubushize ubwo batsindwaga match ibitego 4-0 ntibyabuje gutwara La Liga na Champions League. So icyo navuga, aracyari karego nibyo, ariko ndi kubona Barca itandukanye na Barca twigeze tubona.
ndi kubona Barca igarura ya ball wa mupira wa kera, ndi kubona Barca iri ku rwego hejuru, bigoye kuba bavuga ngo nibigusizemo icyanya cy'amanota 6 ushobora kuyakuramo bikoreye, bitewe nuko nanone mbona Real iri gustragolinga, abakinnyi babo bose bibonamo nk'abataka. Icyo kintu Real iri kuzira cyane, ntago ntawibonamo, buri wese ku position yose yaba akina ibonamo nk'umwataka kumva ko yatsinda. Icyo kintu ndi kubona kizaba kiri kure cyazo Real, bikaba bituma no kuba yatsinda igakuramo igasiga Barca ikayitwara La Liga, nkabona bigoye muri ino sezo. Okay. Ikindi rero inyuma y'ibyo ni Lamine Yamal, wabonye gute umwana ukiri mutoya uri kwigaragaza muri iyi minsi? Ni match yiwe ya Clasico, si ya mbere, ariko se wamubonye gute kuri uyu mugoroba, ndetse n'ibindi waba umuziho? Ya match zose Lamine Yamal yakinye inyinshi zotangiraga zose yakoraga agahigo, uduhigo twa buri munsi. None uyu munsi yakoze agahigo ko kuba umukinnyi wa Barcelona mutoya muri El Clasico. Ntabwo ari umukinnyi wa Barcelona, ahubwo ni umukinnyi muri El Clasico mutoya watsinze ku myaka mikeya, mu gihe yakuye agahigo k'umukinnyi wundi wari ugasanga wa Barcelona watsinze ibitego 2 mu 1947 witwa Alfonso Navarro, akaba yaratsinze ibitego 2 abitsinda Real Madrid. So ni Lamine Yamal, buri cyakozeho cyose abo umukinnyi mutoya icyakoze cyose niwe wa mbere ugikoze. So ni Lamine Yamal ufite ahazaza kurusha abandi bakinnyi, mbona niyo mukinnyi, numwe mu bakinnyi beza isi igiye kwitega, nubwo kuko n'abakinnyi twari tuzi n'abakinnyi tuzi n'ubu twemera Messi niko babibona, na Ronaldo babonamo Lamine Yamal nk'umukinnyi mwiza. Okay, kuri uyu wa mbere haratangwa Ballon d'Or, ariko uhabwa amahirwe menshi cyane ni Vinicius Junior, dukurikije na performance yagize mu bihe bishize. Lamine Yamal uramubona nk'umuntu uzacalenginga ubutaha, kuko Vini agiriwe amahirwe akayitwara, byaba bivuze ko abazayitwara umwaka ukurikiye bazaza bahanganye nawe, mu gihe yaba yarushijeho kwitwara neza. Nabahe bakinnyi bandi ubona bafatanya na Vinicius na Lamine Yamal mu rugendo rwo guhanganira Ballon d'Or mu myaka iri imbere, dore ko iyi ni ku nshuro ya mbere Ballon d'Or igiye gutangwa, noneho yaba Ronaldo yaba na Messi batayirimo? Ikintu cya mbere navuga kuri Ballon d'Or n'ubundi amahirwe menshi ya sezi ishize biravugwa ko ari Vini uzayitwara, ariko ikintu navuga Lamine Yamal ni umukinnyi n'ubundi witwaye neza, yatwaye Euro nubwo Euro itari ihagije, yanitwaye neza, umukinnyi mutoya. Ariko ikintu cya mbere navuga nuko Lamine Yamal, reka mvuge kuri Lamine Yamal, nuko Lamine Yamal nakomeza neza performance ze agakina kuri rwego hejuru, yarangiza akanabona n'amahirwe menshi, Barcelona igatsinda igatwara ibikombe. Ubundi baravuga ngo players with zero haters, nubwo ntabura abanzi, ariko Lamine Yamal icyambere cyo abantu benshi baramukunda, naramuka agize amahirwe na Barca igatsinda match nyinshi, Lamine Yamal azatwara Ballon d'Or nyinshi cyane. Icyo navuga kuri statistique zaranze match, ni match yari yitabiriwe n'abafana 78,192, ikaba ari match yasifuwe n'umusifuzi Jose Maria Sanchez Martinez. Ni match yagaragaye ko Barcelona yari ifite possession ya 58.5%, yari ikagira 41.5%. Shots on goal, amashoti yaganaga mu izamu, Real yateye amashoti 4 agana mu izamu, Barcelona itera amashoti 7. Shots attempts iyo bagerageje gutera yari amashoti 9 ya Real n'amashoti 15 ya Barcelona. Amakosa, Real yari ifite amakosa 15, Barcelona ifite amakosa 17. Amakarita y'imihondo yari amakarita 2 ya Real n'amakarita 5 ya Barcelona. Corner 10 za Real na corner 3 za Barcelona. Save, Barcelona yakoze save 4, Real ikora save 3.
akaba ari byo mu by'ukuri byaranze uyu mukino. Turagushimiye rero wowe udukurikira, ndi Erimogene, tukaba turi kumwe n'umutumirwa Mugisha Eri. Turabashimiye, mukomeze mubane natwe, subscribe, share ndetse na comment. Bye, mugire umunsi mwiza. Ibiganiro byacu se kutavuga ngo